Chibai ule vai nun kong roi tuatan ril ruhrisel atho nga na anxiety chungchang kan zir ho vele thung do na he thu hi ngun takin lo ngai thale ho vilangin fetak tak po kan omti ka ria amai ro chu amamo te ta na kan ti vele rim do na lalpanin kanin pol na ata na te po kan lo mangle do nia rorel tu te bung ruk chang somni le pathum thu hi lo ngai thla ila tin lalpan anena thamuang takin omla lausu ithilovang ati lalpan athu mal som ro se amen mizotong ang maya kan man rim ril rulam nat na chini na chu anxiety hiani anxiety omzia chu ril ruwa na sataka nguina nual na lungai na hlau na in abom buai kan nu na harsat na lo thleng machon dan dik lawa kan machon awanga angong hri om na ina atuam ti in asoi thei ome he aya fiale chiang zo ka hil fiat na te po tam taka omin ka ring tunlai khovela hian HIV te zun thlum nat na te kal thalo te mit kho mu fialo te nerve thalo kan ti te stroke kan ti te lunglam thalo kan ti te hi atam viau maya chuti rol chuan heng kan sui te aya nep chuang lo mi hring nun pum pui tingui thei khopa nat na chakle min sop zoi ngoi thin tu chu he anxiety nat na hiani an soidanin pumpui ulcer le gastritis le pumpui lam thatlo wangin a ol sambik te po anti chuti lain mi hrisel tha exercise la tha em le mi pa ngai tak po in an nei theya pathian rongbol tu thatak tak te po in an nei theya om her le sual wanga nat na rang an veang hi ani ve lo tlat maya amak na le aboi thak na po chu ni chuwang chuan anxiety hi nat na za thak po ani chuang lo ve ti chuan anxiety chu enge om tir tu ti in zo na siam ta ila achana toite kan da le ang anxiety hi chung ko chan chin han chui deuh hian a om tir tu harsat na ril ruha le in thiam lo na le in chir na tur thil poi a thlen wangte genetic santia in thla chon thila wangte in kan tuar theya tin kan thluaka neurotransmitters in balance lo wangte hrisel lo lutukin among te thil a thim zong le a thalo zong a suang tu vak wangte social pressure anti social media inti mual phole in vaute narit lutuk le ti turnga lutuk fel duak thei bok silo helkam berakan nei than to awangte sumlam harsat na engamo awangte chung kole ezon na konga chung te be sei phak lo pressure na tak ngong te po a om theya chandang wangte po in a om thei ani tin achan poimo deuh medical science lamatanga an soifo thin chu hormones ani kan kal chung chi hianin adrenal glands anti hi oma chu chuanin hormones chi khat cortisol anti chuaka cortisol hian thil dang lam lo om thin ani cortisol chuwa tamlo thunun tu chu thluaka pituitary gland pakhatani depression na sachia chuan cortisol hi mamo tok aya tamachuak nge ya hi achan nia lang chu depression wangaril ru chi ai wang mai baka pituitary gland chua dan thunun tu thloka hypothalamus athil dang lam om wang ni in alanga hormones dang te po in kongro ansuve tho boka damdoi then kat thandu na lam chi te po hian anti zi om ve thei te po anti tin
neurotransmitters kan ti tak mai kha thuak chunga cell makta doi tam tak te hian thil pakhat neurotransmitters an ti te mangin na an thok za a engkiman ti hova min depression alo nei hian heng neurotransmitter te hi an tlem ta tiala thuak na tho then khat mut te cho ei tuina te ti sa chak na le mut te aron khoi boi tatlat maya damdoi then khat hi sen sang ti niam na atana man engamo te hianin neurotransmitter te hi ati tlem theya depression asiam thei boka ale lama chuan enkol na damdoi te hian heng neurotransmitter te hi ati pung thung ani tiang chuan kong rangin harsat na khen tu hi le thuak lama hring thin lung natna rilru natna siam tu hi atam ma kan sui seng lawang ti chuan engtin nge alo lan chua ti hi toite in kan tar lang le anga anxiety kan nei le nei lo in riat nan alan chu dan tlang pui toite in konga in kan tar langang pakhat na chuan thunun thei lo khopa lungai reng mai rilru le tiril khur dera rilru tangmar reng le zoi ngoi ang chi hi om thina enge kan hlau ber po hre chuang lo hian hlau na le thapha na hianin tha ati khurin kan tirila hian min mana thimte kol phele thomri engam hlek te hi an hlau zung thina ngai that lo na an nga thina ni apathum na chuan an mu mai te hi an ha chol chuang lova mu mangrama cheng ang mai hianin an om dan te hi ani deuh chu maya an rilru hi a ha chol lo wangin an rim tonga an chaw ngoi thina ni apalina chuan zan le chuna an mut a chuak le theilova an lungphu te hi arang thina thidon te hian an in ria a an chaw pha na sa em thina ni tin apanga na chuan rilru sorbing kan ti concentration a harsat na antok na sa zuala engkonga po rilru focus an harsata an rilruwa natna illness an neya wangin ahma an nun normal ang kha an va phak to thin lova thil eng emoti tir hantum thin ma ila hlau na le zam na te hi an nga ma em thina ti tiran harsa thina ni min depression na tak ani ma chi emo ani line emo thloka hian thil dang lam na sataka om thina chemical transmitter system te electrical activity tele hormone system te om thina amai ro chu heng thil dang lam te hi adang lam hlen chuang lova na re nuwa apa ngai le vek mai thina dam lo po chu depression nei lo ang main ngai o in an dam le the ani ti te po hi kan riat apoi mo in ka han ria ami ngong ami khoi a ri ong viau rualin en koladam thiani ti hi kan riat apoi mo ani ti chuan anxiety en kol dan tlang pui toite in ain ko mu na ang chawin kan tar langanga atop nana hi kan mang to ang anxiety nei hi suala ni lova bible po lalpa mi te po in anxiety an nei ve na sa a kan taksa hrisel na le thin lungin atlin lo khopa ngai to na kan man rima wanga lo om te hi anitlang pui thina chaklo na nei mi hring rilru lam nat na anitlata sek deuh chungpo hian anxiety anei the ani chuwangin mi hring to phot chun anxiety kan nei thei veka aza thak lova a en kol na dong tura psychiatrist kan ti te therapy la tura therapist kan ti ate po doktor pan te hi hre mia lo turani ayen kol na hi damdo chi rang atama an ming kantar lang kher lawang achan chu psychiatrist le counselor te doktor te panila expert te nge in dan ang takin kan mamu angin min cho sela chu ahim bera min en kol hi atha chuwang chuan sakeji leina neireng sia mithiam te kan dam na tura in en tir tura pan kan hretlat chuanin apoi em do na
kan dam na tura ta na doktor pan tele insenso te hi hre lo tura ni kan dam chuan na kan thokanga sum chu kan thok chuak vele zel mayang apoi mo masaber chu dam hi ani ti chuan pathian thu kan chiara khan Gideon a khalalpa vantir ko ne nanin to ka pathian mai chana atok ta emo atia athlaphang em a hlau nei na khata athil ton khanin a thong na sa a hlau na in a phuara atim de ur mai ani aphuna sa in athin po atot up mai thei anxiety natna kan nei hian thocham dona in riat na te thoha hlau na ina amana mangang taka om te hi ol ema alan chu dan le ani phung po ani kan ti kha nima sela chutiang taka Gideon amang an lai chuan lalpan anena thamuang takin omla lausu ithilawang atiani anxiety nei tu te hi thi hlau na hi an nga em thina ma se pathian zara kandamang henat na hi pathian zara kan nge turani tia be se na kan nei hi kan chem nun zel apoi mo ani kan nun phung thak dang lamila kan nge lo le kan huat zong e le in te tha ila kan mut that thei dan tur kong te po zong ila apoi mo a zule rui lo lama ha chol na zong lovin lalpa le athuwa chol na zong ila dam na le rin na le be se na lalpa a ngatila tin heng anxiety te hi lalpa min nei tir tu min tong trai tam tir tu man ru atan te po mangdon ta ila machon thiamanga ya ami sok a ri om bok sia du wanga re ngot hei ani lo wangin en koladam the ani ti re in mithiam te akan pan re lo te po hi poi mo a ril rulam nat nani mental illness ani ti ria in ayan kol na dong tura in senso te po kanin huam apoi mo ani lalpan na thu kan zirte kan zatan malmi som sakro se amen itong tayang u lalpa chung nung bermin mangai tu tukina hian dam te in min kai thawa saklo te ma ni ila ikhongai na min santir le hloma wangin kan lo be lalpa vena hian tun lai nat na lar tak anxiety chung chang kan lo zir ho le ta a he kan zir lai hian amamo te tlem talalalpa min pui the na turin kan thu zir te kan tan mal so mang che min sandam tu kan lalpai so mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni len nuam le vek ule